knjige, a ne samo toalet papir. Našao sam da francuska reč kur znači onaj ko će postane predsjednik. Odmah sam se prepoznao. Rekao sam, Kurto, hoćeš, nećeš, moraš da postaneš predsjednik Srbije, jer je to tvoja obaveza prema Francuzi. Hvala. A onda mi je sebe reklo na mene. Kurto, pa ako si do sad jeo gomna, pa jedi i dalje, ali bar jedi kao predsjednik! I kao što vidite, drugarice i drugovi, gospodo i gospode, da, poslušao sam i sebe, i mene, i Francuzi. Došao sam večeras ovdje da mi se predstavim najbolje svetlo. Majstore, daj malo to svetlo. Dobro, može. Sad kad ste mi vidjeli u najbolje svetlo, možemo da idemo dalje, tako? Ovo, super. Izvinjavam se, a mislio sam da sam ga isključio. Alo, Suse, ma kuri kaža? Alo, a kad najkom udravate po ljokram se nakrati. Slušaj, kurante penja politički transparentno, znaš? Ne, malo, ovdje se napravo... Ajde, prekidam, izvinjavam se stvarno. Kurate, Nokio... Tako, sad sam isključio. Gdje sam ono stao? A stao sam ovdje. Vi ste se baš raskravili. Odlično. Dakle, ja sam došao večeras ovdje na promociji mene i moje ličnosti, a sve u cilju da vi najbolje promovišem mene i moju ličnost kao takvu. Vidim da smo se razumeli. Da. Inače da vi kažem, još kao mali kad sam bio, odmah se vidjelo da ću daleko da doguram. Jeste? Da će bude od mene nešto. Nekako sam uvijek išao ispred moju degeneraciju. I sad ja naravno mogu da vi pričam kakav sam bio. Mi svi pričamo kad smo bili malečki, da smo bili posebni te ovakvi, te onakvi. E sad, ja za to, što ljudi ništa ne vjeruju dok ne vidi na televizor, jer tako, kažem, ne smo vidjeli na televizor. Zato sam ja, drugarice i drugovi, nabio najbolji televizor koji imao da se nabavi. Samsung. Samsung, ovo drugo ne znam što znači. Ali, everyone, za svi. Znam ja engleski. Znači, nabavio sam najbolji televizor da vidite što ću vi prikazujem, da vjerujete da kažete poslije ne smo vidjeli na televizor. Dakle, mogu da vi pričam kakav sam bio malečak ovakav, onakav, ali vi neće vjerujete. Zato, dragi glasači, ja sam rešio da ih pokažem jedan kraći film, samo da vidite kako je to kad sam ja bio mali. Obratite pažnju, mnogo interesantno. Dakle, Kurta kad je bio mali,